Sulua minute ua te ele tula and lima 12 minutes after 5 p.m. here on the 685 show. Mole atu le ngang whaaftai il tātou PMN News team for our top of the hour news bulletin this afternoon. One more coming up at 6 p.m. Now, as I said in the earlier stages of our show, our special guest for the Humble Chat segment this afternoon needs no introduction. He is not a stranger to the show. He's one of the OGs joining us back in studio this afternoon wearing his Otara-Papatoetoe Local Board hat. Le tō whai lia mānei Lorenzo Kaisara. Talawhalava, welcome back to the show, Uzo. Tarawatu lau sunga le sa ia po lau sunga fo ia wi matangi la ni alo ia fa talu fa fo il pa ia mal mamalo ta tu wa tunu fa tai mo le avano wa tu ina mai ta te fa so ai fo thank you so much for having me on the 685 show. Oh, good. It's good to be back here, it feels like home. It's home. Yeah, welcome so home, just like a shout out to my Ota the village. Yes. Firstly and foremost, Yes. and shout out to followers and fans of the 685 show, and nau tatu tangata lova pe no fa fonga mai le tatu man tu tatu por kalam fo ia English ia man fa sa mo ngana back and forth for you. Oh yeah, man up that fire. Malo fa vetai tatu tau fai fa malo e nei vai nga laso malo le pale malo le on sa e lo to fa li ma nei ia tu sei foi ma malo tau tua tu sei fa o tu te lo fe ngai ma malo sunga ia I tono le tatu community. And before we get into, obviously we want to talk about the Diversity Festival, but let's do a check-in. How have you been, bro? We're just kind of we've moved into the new year. Le flow, and sometimes it can be good, sometimes it can be difficult. So I want to do a quick check-in with you. So how you been? How's things going? How's Mahi? How's the family? Never been better, Uzo. Beautiful. Thank you so much for checking in. It's really good to check in on each other. There's mental health and well-being. Ele open my full tangata le na. So thank you so much, my brother, for checking in. Olo man wia whaftai le lofa malangan leo le tua. Le aso le nei sa o mana tua ile pese voi le Katina Brothers. We live to give love. And ole tātou te whiola I le nei soifuanga. Ina ia whaahali atu I tangata. Le lofa silisili esolo tātou atua. So le lofa nao le atua lo manuia ia. Le nei fo ia au na whatau waa ia. Ma le nei fo ia inga. In terms of the tautua I le tātou watu nuu le sa. O le tausanga ese le nei le pisi o la matanga o tausanga ia te aua ia. I lau ka le na wha ngaluenga. Soli. On mele kausia o koinga o mai klisi maseria. Vave we just finished Christmas. Iwe. Makalor 2025 le hit the ground running. Yo tulanga le na ai ole ma nei le na ole ngaluenga le tate ia. Ia le ngata tono soifu maroloina. O le vai fafu ia I maselo tato local board. And they said, time before ngale pete no fono fuaiva pe. I'm so bored. I wish I was always on the go. Yeah, ai the time e au mai ele tu fo ngale tau nei manolo. Manatua. O le si fo I au lape le soifua manoloina. Ia lava le malo. So e manage le nei lo time le fale, lo time au ngaluenga to the community. Ai mesi. So all is good, my uso. Beautiful, man. I want to someone mole because I saw it might have been a fortnight ago. I saw you had the immense honor of emceeing the premiere for Tina, which is has hit the country, the cinemas around the country today. So please, if you are listening, go out and please, you have to see Tina. If there's any movie you see this year, you have to see Tina. But I saw that you were able to MC that event, the premiere here in Auckland. Tell us about it, man. Oh, man, that was a once-in-a-lifetime experience for me. The audience, different audience. Totally. Although it was different and intimidating at the same time because... Afe mon kupulano
Afe mon kupurunga. Full house. O le ke hau ringa fu ngale le excitement o le Yeah. o le events. Ia ai whaftai, whatau wha ale nganga male roto le sa ona wa vanoi ta pena le atua fu ngale. Ia oia, you know, who am I for Miki Mangasiva and the Tinai crew and the cast to say we'll get this opportunity to let a mana. Like, well, I was humbled. Yeah. Well, if we walk, I was shocked. Yeah. When I got the call, my crew, my city, my wingari. Yeah, I'm for no MC. Ele ngata ile sa. Ai wa mai malta sanga fai mai. Yeah, I'm for na e fai se lotu pu o fai. Yeah, that's tala ile. The whole premiere. The whole premiere o fai atu. Yeah, let's go. Yeah, you know, you know, whatever I can be used for, use me, Lord. Yeah. Yeah. Okay. Tapinanga ili nafa moi. Yeah. Ole to tele o tangata e la to tele sila fia mai loa le pressure o le mele ta o le MC e matua I to ia la event e fai to community fai ngalo kala ku freestyle me flow o ila no e matua I te le la tapenanga. There is no room for error and there is no room for mistake. Nga mana tua sa o le wa au mai miki le fa moi moenga ya te oi to run the whole program. To run the whole show. I make sure le tuta ua le la matanga o le screening. Yeah. E le mawhai ona e whatamala mawhai e se me se. So mai la matanga. Ia e loa le lei le upo te tau ona e tau talai. Ai vai foi la le approach. E se foi la le approaching ai le premiere na. Yeah. Ma le approach to tatu community events. Yes. Community events lay back ma ila. There's formal casual. You can't apply, not too formal, not too casual. Not too casual. You got to be right in the middle. Yeah, le leila tautala, ya manino, ya o upo tautala. Awa, there shouldn't be anything you say about. That's all about, you know, to make that event about you. Yeah. Everything you say is about the movie and about the journey of Tina, the film. So it was a privilege, you know, it was an honor for me. So shout out to Mayuso, Miki Mangasiva, the crew, the cast, man. Straight up. You guys have put Samoa and New Zealand on the map. Yeah. Must just what you know like this year. So anyways, you gotta go see the movie, man. It's out already. It's out now. And the whole extended family. Absolutely. And I think, I mean, kele se luaku lea we masangi in favor o le MC, and but you're very right. You're very right. To see the level of the event that was at, and thinking, you know, you've got so many hats in that room. The people, you've got the industry people, you've got Samoa. That alone is tough, isn't it? But you've got a lot of CEOs there. Yeah, it's but you know, my Lord favor, my Lord tautua so viele le whaungaina le o lo taleni and the gift that you have, my Lord. I wish you were there. Samoa. I was in Samoa, but I was very fortunate. I had the opportunity to see Tina earlier this year as a pre-screening. Tissues. Tissues. Take your tissues, ladies and gentlemen. You need to go. And I saw it just Sunday evening. I had the pleasure of seeing it again, just to refresh. Mole release and beautiful. It's the first time seeing a movie. The second time is the best time. Yeah, you gotta really watch it again. Sit into it. And the storyline we all relate to it, you know. Lei mase si foi ngare nga mana tua o lau ke ngo foi luma ia fai mo va ai mai kua so. Ia le mea ngai o ko solo. O sa ka fa o le wakangi mo ia mo. Masu su mo ngale but that's so powerful. Very powerful story. So our people need to go out and see the movie and manga o le alu foi ngale le o whanau ma averitina. Yeah, take mum and dad, take grandma and grandpa, auntie and uncle. It's for the family. It's for the family. So what Leah and I are trying to say, don't just go once. Amazing of our lua, of our go support. But don't copy and record them. Don't only if I'm mole say kau ku me ngar fai or kako live course. Seki uso. Hey, we got you in today, no tofa.
tātou te whaasoa mtalanua I se tasi o whaamoemoe that's a recurring event happening here in Manukau, which is happening this Saturday. Le tātou whaamoemoe lea o le Diversity Festival. Now, for anyone who's never heard of the Diversity Festival, or has heard about it, but is kind of like, what is that? Can you give us a sina talapupu, sina awili ili tūlanga o le ale aunga o le whaamoemoe o le Diversity Festival whaamolea? I think se fulu nei tausanga taurona whaangasolo le Diversity Festival because I first emceed the Diversity Festival back in 2017 or 2018. Wow. I well in whainanga to MC le Diversity longa le lunga le board. I see. Ai au matangi ole aunga man whamoe o le Diversity Festival. Ina ia maua se vanoe Manukau atoa. O Manukau le alo ia Otara ma Papatoetoe. O Manukau o I fo le area atoa lea au matang. O lo I lalo I le whaamalmalunga malpulenga le Otara-Papatoetoe Local Board. Ioi, o lo I lalo I tusala o mea uma ye me patino le council. I lalo uma le board a Otara-Papatoetoe. Wow. O le event na le Diversity Festival as part of the Transform Manukau. O lea tamu whai I le tātou board. Ina ia maua events whaapea. Activations whaapea. E o mai ele tātou community celebrate. Ma aver whaataua mal whaamamawha I tātou tūmaanga. Ele ngata I Pasifika ma maoli aui matang. Ai whaapea fo I tūmaanga Asia, o India, o Afrika. Mea langa I tau le diversity. Ele o Pasifika ele o maoli. Ai, o le whaamalu fo ingale o mai lalo ia ngā nuu o atu nuu o ngā ngana o tangata o whaafifianga mai ima o I lai e fo I celebrate el tūlanga lea ia o le taimi mua nei o matangi o leo le awhai I le tātou Diversity Festival I le kāpakatele le I whafua le Manukau Westfield o no le whaamoe lea le sa tele na whai Hayman Park ia mai e tele lava na le anga I tangata. Ia ona e o mai tangata le mō. Ma toi fo e ia fo ngale ia inga ele watu o fesi mau, you know. Fai asi ma mau tele Westfield ma I Hayman Park. Au tau sangana nei. Ua fai ia le fai ngā whapaanga le ale board ia ele ngata I leo le eke Panuku, Development Auckland. Ma le Westfield Manukau. Le wa o mai Westfield Manukau ia ka paka tele le la to I fafo la to main entrance. Wow. O na le la run le tato fa moi. Ia na no tofu ko I fafo mo na fa ta nga mana movie ile Manukau Westfield ile mo. E la koroa e musika lo ia ma fa ta mafutanga e jam lo ia ma fa ta mafutanga I tato Diversity Festival. O le fatwa umal vai asolente nei la store na I amtang. Ia. Let's say for event that all the South Side represents. Cool. Oh, se tum. I for iar ka paka Manukau Westfield. Yeah. O events mai lalo le Transform Manukau. E lava le paketi ale Auckland Council ia male board. O lai e for e account ai ia le ke Panuku. O le ke Panuku ila tau ia lo fai le tele polo keti e to the community council. Ma ila tau fu ila ia le lo fa sa ia le fund le. Ina ia maua vano whaapea e ave le whaamua man whaamamafa. I mea I o lo tāua tele ai Manukau. Yes. O a mea le lei e lau iloa tele ai Manukau. Tu ia ia nisio mea fo inga le pia wha le tonu fo inga le o lo iloa tele ai isi o tātou Manukau. O mea le lei. Le ave ia le whaamua ona fisilai o mea ye averia le lau iloa I Manukau ia o tātou wanganu tātou ngana o le numero tangata Pasifika le wa se mai nei ia Asia marau intia nei Manukau I nei Papatoetoe ma Otara ia le ngata ilia le sau o tau maftanga telo mea ai people the food ia o mai lava o tau mai West Auckland man of soa ia ma tau Manukau pio o nala o le celebration lia fa diversity lo la I o le o le tātou whamoemoe lea au matangi. Malo, whawhitai. Le whamoemoe le sae whitalai from last week. Le sa whaifo I le car park. How did that work? Did it work well with the car park? Makua mana wa mangkua e iai le traffic control team e iai skula ki ua
o le traffic control plan fo ngale ele fa pia e ma de tilo ia local board le o lawa ave lava ele ila to o expert na expert sisa la ko nga ia va aile le plan ia follow le traffic kusa wa ma wa fia vo la ma Westfield o ma wa tomo ma Westfield ko tomo ma fa for ka paka ho ngale ya ma ngia ma tango fia fa mo vo ngale le o fa mo nga south side represent pe sa fa mo wa tu pulanga right ya ka ulo south side ya piore ole nganga vo ngale fi tu pulanga o la ko fa fianga pe sa nga au rap R&B ya ko nga musika nga le foi la se mai le la wa ka wa sui foi la ir ka ko fa mama foi ioi ele me fai una fanga ringa le pori tu pulanga o mea fia ai o eventia au matang uma lava ona fai fatana noanga organizers ma tu pulanga o le ale me to te mana na o wa me to te mana na o fai tonu tatu fai mo a fai me ala tu pulanga mana na o foi ngale fai se ka show wa sai ka show true ioi sai ka show o mai lo tu pulanga venga mana ko ta vale o uma no teu ya vai le lo ko foi ngalo ka mai wow el mana na ya pingi merkamale siren ya ngaka kala le so le ai que o mata le no ma stasio que na so fai mo fai mai se le ma ngi ya ai ma skako swimming pool ho ngale fai ka vanga pomo tu pulanga o va ko why not you know fai la fai ma tu pulanga they want to have a swimming pool for Africa one Manu the Manu competition let's do it nice piole fa pe tu ava no level tato board au matang nice I tu pulanga ma I miss level feedback mai la tunu wa le ai foi la feedback ele ma fai ma to ona fau ia plans for ngali pesa nga feedback ia o mai of course and speaking on of feedback we've got a have your say stall at the event on Saturday. Cool. At the moment, we are now collecting feedback and have you say submissions from the people. If you saw ni ate mato ina ia plan ai le isi tolu po le isi fatau sanga. Ia monga luenga fatino tono Manukau. Keep the flow going. Keep the flow going. So if you happen to be at the events, Matangi, come and see us at the local board tent. You can write down whatever feedback po mea pete faali mai fa ngaule mali. Pe faali mai ia sau fautuanga. We're happy to take any sort of feedback. Ta lia so semia. Ia na wa rola ia. O fina ngano na ia, mama natu. Fapia, okay. Ngana la fapia mai tau na fa ingi me foi ngale ia o onga. Ia ona averola yo ngai se fa mo foi ngale e foi sport kalame fa ni o onga le kele ngai a onga siva. Na, le ia le au siva le o la o pokalame fapia. Na ala ona fa tu ave ele lang local board on the feedback from the community, the needs from the people ya le foi ele to siva fa pe foi ia wa manaumia ta foi na mai tonu to be part of the program ya wai o le time le ngai nga wa ya ku ya nga me ale tini siva sa mo so wa ma kaunga kipi foi ngali numero you know. There's a demand. There's a need. I may say South Manukau. That's why South is always the best. Give us the details from Molelia, le temi a matai, le temi whangata il tatu festival tai au, and any, I guess, o telo tangata. If they're not taking public transport in, they'll come in, park up somewhere. Le flow le aso muta, not tai au, sorry, le stona. Whamoro mole. O le whamoe moe ta tala I le sfutasi. Kusano, ta tala ia whaitu toa le whamoe moe le tula iwa. O le se furu. Ai whatua a matalo ia por kalame ia le sfutasi. Ya por kalame foi la fapia ono le ai fata uanga nu ya matala vai por kalame ile talaina foi ngale per masane fa maot fai le ia le karakia ya male performance ale grupo maoli ya ona fa nga solo le tatu por kalame le tula futas nice ta lo le fa umalo tu se lima le tula o fa moi o le lima le tula au matang na o fa fia yanga o fa ili o le fa fia ile aso
ia ma le tele o le a tala I tua ia telo tātou whale inga ia I talo atu tātou atunu Mai lango le wha moe o le tele o ka paka ia ai vai ngai astona I e le wha moe I Westfield ia ka I lima ka I ongo ka vale ngale sia tumu tātou ka paka ai masalo o le tāua foi lea ia tele ka paka le maua ia mai ava noa foi ia o mai whanau alum whanau uma tālonga na stona Yes. ia si mai ia wasinga o tai Ia watermelon ma ia mai ole ta pena tua I diversity ia ka ko le ka maku al vas phone Pacifica Festival Fine. And I think the cool thing about this like you said at the beginning, o le to mawhai whaonga le wanoa manu o lo langi le leile tau. Awa ka ko, e o akulo, a maka lo le winter whape Kushia fo ia le But the whole time ka le ngofo fale. Anga o le winter whape ko mo o le Samoa. So let's make the most of it. Whanau, if you're tuning in this afternoon, and you'll see I've just put up the poster there on our live stream, all the details o le aso tō nai, le aso mua mati this Saturday, se fulu tasi a ngai le wha, but it will be open early. I recommend e le leilo vave. Ia maua so no whanga mānai base e longo fōa, wai kanga park chair ma kamanga Ia, wai, e whai anga e rako ia ma longo fōa, se rengo fōa ngai, kama whenga I lima kāra, ka isfukāra. Whai ngā ia le ai, o la whai ia no fōa, au te masalo. Ia, o te ilo, le amatua I whaatumu lia ia le diversity. Mana ia la le ua tō longo fōa, ale ai. Tele ia, ai vai ka pakana tātou Manukau. Ono ia la au ngari mwhaiona no whanofo I lalo. Ia pe wha tau toni o. Ia mai tau sami tono o le Westfield. Yeah, speaking of festival awi matang. Leyton Festival nga umatu nei. Yes. Ke whai ako makua I o wafo a umatang. Le komu pa tutu I sei tūlo. Ai masalo e ko ke le aku ia Pacifica mauringa ia inga o tangata Asia o ngal festival oi o lo viga la utala ngo fole mo fasili o fa aku no tolu ai se ai fa ka ko Pacifica se so le aku a ke vai le tumule nga tumule Leyton Festival vai Leyton Festival so le ia oilia tal sanga yes ele ngata diversity festival oi matang lo vai as fo Pacifica tato filo ia tato li ai foi o mo foi tato let's make the most of it mo le tule nga whaftai lo to fali. It's always good having you on the show. So any last words so noanga whai o lo whetalainga if you I just want to acknowledge the team, PMN Samoa, and also the Radio 531 PI. Thank you so much for your tautua I lenga teilia for leading the Titsin Samoa. Mo mole hatu fa malo. O le ua maua mai tala, I think wa valu se lau, fa se furu fitu toi titi lava iwa se lau. Wow. Ia numero o matua mawala tau titseni, so I'd like to take this time to express my gratitude and thank you to le fionga ia tu filau I le ngata I lea o le talainga ia a se yuli ia fa pe fo lau sunga ui matangi ia ma le tō whai a tō ia ma le au whinga luenga le PMN Samoa mo le langolango wino le wha moe moe tāua tātou ia na o ai langolango ia wha se e roi tua ia ua manui ai ia tātou atunu ia le ngata fo I lea wha tai Samoa a pea le nei lau oi matangi mo le atu ai so anganga whaftai tele mai se so matou nu o Otara ia Manukau malu tātou atu nu ele ai se vai panoa fo ingale tata alu atu ai ai se si e pi e wha mata u pi e mata fo ingale wha u mai ata ita e la ngona I lava le a fo le maulalo fo ingale loto mal whatau wha ia ona o le tali sapaia ele ngata I lea o lau fufonga fie wha wheloa I mai ei so o si lava so wha tai tele lava I lo tau titi whaitama lo tau manatua mai o le nei a talii ia po le nei au na whaitau wha ia o tau sanga I wha manuele atua mai ia maua pea e na i o tātou tamama tina matua ia le malosi ia wha se whautuanga wha le soifua marorina le sa ia wa aile lei ia ia aloma whanau tele o whala velave tupu whafosei ia tau mao mai fuala au whasaina awa malosi ia male tale pe whale maisi ume unga whapena o le mātua ia siaki ane ia na iau alo po whele na o ia se whautuanga le na musu atu pea tupulanga
whaongale le taimi, whaongale le ia le ola malosi, ia tautua ia ainga, ia maiso kalesia, mai ia, have fun. The most important thing, Lisa, whatever you do, whatever work you do, whatever calling you have, you got to have fun. And that's my final advice for you, my brothers and my sisters. Goodbye. Thank you so much for having me on a 685 show. Lia Manaya signing off. Let's go. Thank you very much, Lautofa Lia. Thank you for coming on. And it's always good catching up, Usho. And I look forward to, I know there are many more events that we will need to push out to our communities. So looking forward to having you on the show again. But I want to finish off our Hamo Chats this afternoon or this evening with the song that you mentioned at the start. And if you follow Leah on Facebook and Instagram and TikTok and on social media in general, you'll see his daily updates. And I saw your time of devotion early this morning. So dedicating this song to you. Manuia o leuso, vaane lo suafa, maise le tausi, mal nofo alo. Manuele anga ia tumul whamu weekend. Thank you.